Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa itatu cia wiyo masaa ma Afrika yumiloni wa sua masaa mailu ma kumanyithia kila cha katika muthanyani wa umuthi wa kana matuku ni miongo ili na eli mwanyini wa thandatu mwakani wa ngili ili na miongo ili na itatu wikwatio ni wakana wa tindanesa na yu ni masaa ni mavika ni umanyithie na ukatuma mawoni maku yulwa Mauvoo langwe thandi unengelele kwesela ili itatu kenda imuitano namba ya utumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao yitu ya mekumo kanile kwa uyitu amekuwa na amwe kati wala tumanengete uito ala tukumbanesye ni vamwe na Azimio kweta enende umbanoni munene kiwanza ni chaka mukunji wa keli itina wa finance bill kuveta Minisa wa malelu masaku Nathaniel Nganga kukanya mateleva alame utoa ngali nai ene mangoike tui na masaku kuandamana mailiana na uthenzi wa mangoike thioko na mwaito umwe matinyani kuya kitui kwenda akiti na wakilo kuwetata kutulwa kuoko ni muume Vilingi wa Mauvoo. Ni Vilingi wa Mauvoo yetewa nini ERASTUS kithuku wa NZOMO na indi Sharon ndinda nake aliula Mauvoo akwanzia ya meko tuyambesya ni kana kuvitukithwa kwa mutatala wa ilovia finance bill ya 2023 ni mbunge kwi iyo yu ni kwa viungo wa sula imbia ya uteti wa ulei ngwataniwa ya Azimio ni yeta enende kikaloni cha awanda wakeli ukiteka mukunji kuya ilovi kuswania kwa vamwe undu wa kumweta na mwenende kumangalamani yeyulu ya mikalele kuanana na Azimio ni kana mutatala umwe wa ukalania wa mbesa ni kasumba President William Ruto usovisie kana useuvisia nyanya make na kathinzi yoka wangangania wa mali ya mwenende mutatatala ona itina wa kwekumbelwa ni uvingani monene nufutukithiswe ni mbunge utukuni wa iyo Benjamin Mwaka ni wa kuvingwa Vilingi wa Mauvoo na ilivota onetina wa mutatala ukolanya wa mbesa yani finance bill wa mwaka wa 2023 kukimwa ivenda kauta ni ayumbe mangaliko ulei ngaliko ya lengi mbungeni akatini siye kuukone akula na kuvitukithia na yukila kitialite ni President William Ruto kuwikia sahihi no kana kuchweka mwao ivenge mutia mutatalani usi kuongelwa kwa VAT mautani kuma kilungu chana na ulwayana kufikia kilungu cha 16 ulwayana kele ni kivenge mutia chaki na nuibia cha nyumba na kila tinda wa kwekwa mwaluku kivetukithiwe zama mbunge akinanduni kwa tiambau mutatala wa muyumba wa Machakos Town Caleb Mole wa kwemea kinanduki kimeao no kana kwikithia mbesa hizi ya numba siatumika wakinwa numba hii na maundu ondela meokonya numba hii sia mbesa nini yani affordable housing. If there is one thing that is going to affect the common person, if there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on the VAT on fuel. Madam Chair. That fuel is cheaper in Uganda and Tanzania by far, Madam Chair. By far, Madam Chair. What do you know? It is true that there have been reductions on taxes on fuel. The chair has enumerated the railway development levy that has gone down. IDF has gone down. And those are taxes and levies on fuel. That an additional clause 2A be added to read as follows. The affordable housing levy shall not be used for any other purpose other than development of affordable housing and associated social and physical infrastructure, as well as the provision of affordable home financing to Kenyans. This was necessitated by other funds that have been there in the country, like the sports fund. The sports fund was set aside to grow and develop sports, which does not do that. Does not serve that purpose. Will as many of that opinion say aye? Will as many of that contrary opinion say nay? The ayes have it. Na yungwatanio ya ule ya Azimio vina udhatu mwingi
yewete vinda ni vikie kunena nyingi na mwenende na kumanda undu wa kwitithukanya mayoni ma President William Ruto unimetia kikalo cha awanda kiwanzani cha kamukunji va musinilovi wake liukite kuswania uniwandhi kwa vamwe. To the MPs who knowingly supported a bill overwhelmingly rejected by Kenyans, we say to you that the jury is out. Your day of reckoning will come. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukunji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m., where the next course of action will be decided. Kuena na azimio ni kana mtatala uwe na uneko kwa anyanya ani nivyo ma President William Ruto ala yumeithwa maithu kumako baguvena mivea ya ukulanywa mbesa muvea wa kinandu ondomwe na muvea ukulanywa koti kiare kutwa isi wanganganya wa mbesa sia mwenende ngalikoni ingi mwenende ula wakwati munini aende kuvithi wa vio athele. In this finance bill, the regime's corruption is properly budgeted for. Money for the regime's cronies is hidden in the provisions like fertilizer subsidy, national agricultural and rural inclusivity, national agricultural value chain development, Kenya serious enhancement, whatever that means, emergency locust response, and small-scale irrigation and value addition, among others. What we are saying is that if these provisions are genuine, agriculture being a devolved function, these monies would be devolved to the county, but not left at the center with lofty-sounding words just to be siphoned by the corruption cartels. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge musini lovi nye nito Benjamin na mwaka. Na indi medho ondeni wakeli matuku miongolea monza ni wakeli ukite vaya kiwanzani chaka mukunji ilovi Raila Odinga na kiongozi chake tuone makata vya imo ata tusonga mbe serikali ya kaunti ya Masaku kwesela muvyani wa ukui ni kumose ya matambia maki mea umateleva ala meotwangali undu ubatailite ukani ni kuma kwa minister muvyani wa ukui Nathaniel Nganga wala wanena itina waiseso yemwanya ya kusomethia mateleva mbewa maana atatu ma kaunti yulu otwai wangali eseso yila ya atwaiwa musini wa Masaku. Daniel Mwangala nukutweleza. Minister muvyani wa ukui Nathaniel Nganga ndanena itina waiseso yemwana ya kuvundisya mateleva mbewa maana atatu yulu wa utoi wangali na usesei maleluni ni umbula kana matwaisisu ni kienda kuolanga mbanga ila sithiru sikiteka na ingi kwikithia mateleva ni methi wana utwika ula wailite kindu kitu vangie kukika ni kienda tukaambatie ulothukumi utenda kazi wa mateleva maitu mama nyekana uyola mailo kunondo maile kuukuna na nziela maile kuukuna na tuhakikishe kana ni mama nyakana serikali ino ni kumavalio na ni kwenda mathukume kwa kiwango kila cha elite wewe amuka kwa jendelewa ni wisiundu waile kwika na mtoka wake kabla abikelelu na tuhakikishe kana ni mama no tumia work ticket tunalani kana serikali kana myaka ezu 10 methiru maithu kuma mayaya train wa ondula maile kuzuya work ticket na wagila zia mona askali ala maile masisia maikito semba amone maile kwika accident maka umesiandu matolokete maikia muskali batili ya umanaye muskali ogito zia kana nimekite kila maile kwika ko ukethia me namanya ni kulea kumanya ko utoka kubetanga kulea kumanya thini wa officers maitu moto igwangali nikenda tuweze kuthia neo no nzie mwe ya kuthi kwisubiana na kumano na mbanga cia lelu la ciethete yume cia andu maitu tienda ku make sure ni to make Machakos the safest on the roads through ku train mateleva maitu mangale cia serikali tuamina kini tunena niti na partners ya nangi tuende tuka train yolua mateleva ala matwa ngale cia public ya cia matatu na tauma bona one to the program ya train online ya train mateleva ma ala mangale cio ene nikenda wese kwithia mundu onde kutembea Masaku ni wesi undu wale kuna uya wake kavindani kauna Nathaniel Nganga ni walisekana mateleva ala mekutwa ngali undu vatailite na kuitumia
kwanza ila itailite nimekwithiwa mayose wa matami make meao na kulia ene ndi kukuna livoti makusia siko taisu nundu mateleva maelite itha maitumia mali ya ene ndi kuyanesia mawendi mo na nienda wapili kwa raia wona mume utumia ngali ya serikali nai tuketele kuna simu zipu ngunia simu kunia MCA kunia governor kunia waziri yoyote kana kuni any leader of this government na tukadili na officer immediately ena matadharisha officers maitwa la metheto mainywa maitwa ametokaji tu ta makwatia ndio hiyo mose ya matambia momo makemeo kana uzume utumia ngali situ kwa sindu ila mataelete ukua ndio hiyo malungalia na tu makona musasa sawa sawa kwa raia tutethesi kwa oversight mali no ni nuna elo mudhukuma lakini mundu kumyosa kuikuzukuma we mwene usunu ene na mundu lawo sai bakileluni na tailo tiu mulunga kwanza dolumu hii siso imwana ila yaitema mumateleva mbewa mana tukuma kauntini ya Masako na lametha maivundi kwa maundu mausesei taimusio wa ngali ondu mwena utuika waki umundi ni ambulance operator wa kaunti ya Masako chambe tiba itavundi gondu tailo twangali tene tina twangali kitumbo na yeta vundi gondu tailo twangali latilelone ninde yutonie twetha na jeni mateleva tene tina twangali kitumbo lakini yute na experience ya utwangali twe na training muhimu muno wa Machakos County yeta mateleva ma county tutungia mubea governor nundu wa utuorganize ya training nzeo ya kwitha na awareness kwitha na road safety ila twaile kwithiwa nayo na kumanya ona mia ya lelu kumanya undu twaile kwisuvia ila tutethia andu ala tudumia ona alang ona environment yonde. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kumuva kauntini ya Masako. Ngwatanio ya ene mangoi kauntini ya Kitui na Masako ni matwaise miatianio ya Mauvoo sokoni wa Kithioko mailiana na wendekethio wa Minister Muveani wa uimi na indo mithikali nturi wa kutungia kithinzio cha mangoi sokoni wa Kithioko maiweta kana kabindani kana mangoi mathinza wa ungei wamo na kiko kesioni kita siekinyie na undu usu kwitha wi mwisio kwa uima wo wa mwikabindani kau ene mangoi ni mamenda magavana wa Vinya Ndeti wa Masako na munyanya wa Kitui Julius Malombe kulikilela na kukuliana na wendekethio usu wa Minister Linturi Beni Musau na ilivote. Makundi kivathukanio ma aithi ma mang'oi kuma kauntini ya Kitui na ela ya Masako kwi umuthi ni matwaisya miatianio ya Mauvoo sokoni wa Kithioko kuleana na kutungiwa kwa kithinzio cha mang'oi kisioni ki na nye no koleana na king'eleo kino kivano Kithioko kitumi nondo ibinda kila genge kwa ng'ela wa mang'oi nye ni nethiwa umo katika ala mathirikite no thinzi wa mang'oi no kidie kwa jana nethi ya mang'oi makwata tumema thinze na ndolo ndonya kweka wa mbaya ndwesu yonze yokie yo ka twatinda tumanzite andu ala mathinza mang'oi na makua imboa kwa tweke kwiwa king'eleo kyukite nundu wa kindu kingi king'eleo kyukite nundu wa kwananga mang'oi maitu na gukua mboa na kutethesia ing'i cikuruya nundu ing'oi yakwa kiabi kwa Kithioko ing'oi yakwa na mukie kwa jana nethi ya mang'oi makwa monze ni magia ni mang'ediwe na nyama ciatigwa vu na kume vindagyu nyene nethiwe ni na thina mwingi muno ona tui no makwatio no thina ucio nundu ciana ciakwa na kwa twaboya mang'oi kwene na weza kwithia ndwesu tinye na thinzitwe ni nyoka utoyua akabaini ni kwa thinzitwe mang'oi saiti wa miongwelo kaitina wa Minister Muveani wa uimi na uithi wa indo mithikali nturi utangasa kusiuko kwa ithinzio ithi cia nyama ya mang'oi vala enenthia ya meweta ithinzio ithi taite na utethio vala mai indi ni muisyo mathayuni mo kumana na kiko na ung'ei wa mang'oi na silote no i Muveani kwakwa na silote no ila andu amnathiza mang'oi yasu ona andu maina za makabona nyene na kala ilovi nanyo na silote tu akwa ndiai bakube indi kitheka kiu kyathoetwe ni mutumia ungi na athoesia andu makengetwo meseviwe chao kindu kisio cha kwikata cha useuvia
indi ndatika ya mwiso twethiie ni mang'oi mogite kwikata uthinzwa na ng'oi muke muthuku no ndumo na mundu emuku ithi andu makithioko makitui nitwalea mubango wa kuthinza chao mang'oi ni mwalea enendia ya meweta ing'oita munyanya wa mundu ni yaile kusuviwa ni kwitha itetha cia mwene nthi kwanzia nene ni kuria kwa matei na bina wa bina ndeti na ngaba na malombe tuyu uthinzi wa mang'oi na serikali muitwitane na nyeni kibetindiwa ni tano no kwa bina ndeti na ngaba na malombe muyiwe mboya zitu na serikali yombe yiwe mboya zitu nituthina tukautagi wonake serikali nitwalea kithinzi cha mang'oi nitwalea twitane endi enenthi mava mesekana na maeng'oi tinama kilipotia Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV mava kithioko mapakani kwa kitwina masako nyanita wa Ben Musawa kwisila wiwano wa performance contract kimanisio cha wote TTI nikithoka cia isese cia uima wa mwi kimanisio niki zikayone cia kuthuthia amanyewa na athukomi yulu wa uima wa mwi umonthi kisese cha One Voice Volunteering Health Services makivulana kana maivulana na amanyewa kumathima na kumata yulu wa uima wa kiliko kana mental health kati wa siendu ingi siokonia uima wa mwi Caleb Chalo na ilivote kimanisio cha kiuvundi cha Wote Technical Training Institute nocho kichoka kaundi nenu kila kivikie kiwango kiyuluyo cha masomo ma kiuvundi namba ya maniwa mbewa ngili 3 kila muthenya makiendea na kuosoma ni nthini wa motu kameke vathokanyo nikitumi kiuna vala nthini wa wiwe na ula wisakania ta performance contracting na vala kimanisio kiki kwatiania na mashirika mawimo wa mwi na sivitali siki vathokanyo kuthoima uima wa mwi wa maniwa ovamwe na athukomi nthini wa kimanisio ki sivitali wa One Voice umunthi ukivikia ya kuthimana na kunenga nota wa mana kwe muika wa manewa skulu ni ova mwena athukomi yulo imo wa mwi no imo wa kikiliko kana mental health kulingana na wale youth tuna deal na wao lazima tunajaribu kuangalia katika hali zao za kiafya ili waweze kuconcentrate kwa masomo ili mtu awe mwanafunzi mzuri lazima afya iwe iko sawa. Sasa huaga tunapanga na mahospitali zile ziko around wanakuja wanafanya testing, wanaangaliwa, wanaelezewa na wanafanyiwa ile counseling ili waendelee na masomo wale wako na shida na pia hata wazazi hata walimu wenyewe pia mtu akitaka hiyo service inapatikana. utongo ina thukumi makimanisio kini mawatakana kini kumatethetie kwikalia amaniwa nesa sukulu na kumanenga vina wa kuendea na masomo kuna mo maofisa mako yumo wa mwi kuma kituo kicha yumo wa mwi cha One Voice makithuthia muika kukwatiania namo yulu wa maundu meokonya uima wa mwi na uima wa kiakili na kwa uni chuko tosie busai tumathoche ni kana matuthimia andu maitu pala pate uwau ni bathukuma wanesa ila andu malecha athukumi mo mawaye uyani withia mundu sio athukuma ate na vinya yiwa nai na mabinda maingi ni matona kwa iwa mwanya wa kuthimwa nesa na ingi withia oimba sana mbingi kuma sipitalini na nicho kitumi Wote Technical yoneta nusio kwisila muveani wa performance contracting ila tuika HIV AIDS targeting nitusiasia tukathima andu maitu ala tuthukoma na itu ni kana wiani kwithe andu meatseo mena milumu ni kana mathukumenesa mundiu twiva Wote Technical Training Institute kitumi cha kukaba ni kumanya kana kuonana na amanyiwa ma skulunu na kuonana na athukumi ma skulunu na ni kana tubikisia kumasisia siendu ta uima wa mwi. Caleb Chalo, Mtongoi TV, Vilingi wa Mauvoo, Wote, kaunti ya Makueni. Mwaitu umwe kwa isietwa mutendwa Michael kuma kivaloni cha Kalimane Matinyani Kitui West niwende na kuia aki itina wa kila ukweta takukunwa ni mume nginya amutola kuoko kumana na ithoko cia musi na kulea kumuitithia valayu kwenda silingi ngili miongo 5 kuitwa mwaitu o ainena na Mtongoi TV ni wawetakana thayo wake wi muisio ni munene itina wa kuendea kukwata utesio kuma kwi muume wake na yu ya kulia serikali ili kilele na kumunenge usesei ingi aikulia andu mango ya ulauma mutethesi kukwata uiti. Onesimus Chalo na ilivota.
Mutendo Maiko ni mwaitu wende na kuumisya chele cha kuoko kuloa kunwene mume wake na kumotula itina kwithia ni thoko cia kimusi. Ainena na Mutongo TV kavindani kale vikita ofisini wa kutetea akisia mwene mbiba musini wa Kitui. Mutendo no aweta kaneti na kukwata maumise maima kuoko kuma kwi mume nda kwata wit undu vailite kindu kila kitumitwe kuoko kukuvua kuthio ekanite. Neno miso ni mutumia wakwa mwaka muthelu. Na no miso ni wonjia kwa atwana atwa matinyani. Atwa matinyani kalilo kwa mithenya ili na alekwa ede anje sundu wale kanga na nina ndie kuna thi na kulia bado njatetheka thina wethia ni waendea na kuko ko wethia na kuni kwaendea na kwithia na mathina ndu kwa iku kutuliku kwaendea kwithia na mathina nyila na ndie na maile sena wethia me kwa atinyi na thina ekalansi ila ne kalilensi ne kalangilo ibindeni ni wethia sena sena mathina nufuna jani sona sukuni mutuliku kwoko Nethia na mathina maingi nyinacio kakwingi ila nacio kiego kwingi na thina matathia bado ndaneza kuosa action yombitia ni mamwitie vingi ku mamwita asenda neso kwata mbesa asenda na kwata mbesa ni wamedise mwana asia no kuta ng'ombe nikenda ashungulika ndu ngwitangu ila wate ng'ombe akitie kuthina mbesa itina wakoko kukwendea na mathina no siokia ingi sibitali na kuyana na livoti ya ndakitali nikana kwako kukwa avoye kuthioekanite na niwele kutulwa yengi no kana vikie na kwiki wa choma bala yu kuendeka kimanda cha silingi ngili 50 kukwata uiti usu ilovia ila utena sio ni wangu ni kwako kwatuleka uiti wethia wina mathina kwako kuno kuna alia kwikatino wethia kwenda choma besa alia kunenge sia choma nye kunekala kwiliu ile nasio kiesibitali mwi mothelu niwenda kitali sinambie kwenda kukathuanwa nikenda kukwata kwigwe chuma kukwatana chuma chendekana ngili 50 nikenda withie ni mandethesia ndie notoni wa mbesa isu cia chuma ona kukuno visa kukungine nako niwene nekyo kutetheswa nini manjenda kusibitali wena na mwaitu uu ethitwe mwisio mutwanoni wake balwa weta mume wake tina kumumesia ndavikia na kumunenge usuvio balwa weta ona umundi mume wake no wende na kumotelemia iyo no yuni kenda nuke kumachuma kithelu nithite nguthi ku report ethite na mathina no sie kabyo atuvithia kabyo akaumililio matuko manini mebwitina akaumelia ndao ndona na kona ila ninendie kisezeni cha polisi ku report nimewanja andiki waombi kunye nende na kuthina na siana siakwa twina Mauvoo ingi nwa weto tesio la wende na kukwata serikali ni alikulikilile na kuikithia ni wekala na Mauvoo ata enenthi ala angi wala kwenda mume wake osu matambia mamituki uwi vinda yuvu tubikite thayo wakwa uwi mwisioni na ningukulia serikali inenge osesei ndangikulia andu mangoyo lau mandethesie nikana nikiwa choma kwena na valuola Vilingi wa Mauvoo avikiana kukwata kuma kwenzama ya musi wa mume itina wa kwithia na kikalo cha musi kunena nise ithoko ii nikana mwaitono utalilo mavitio ala withitwe ayika na kweta ivathukanyo chambene kutangatanga makanisa kivathukanyo kuthosia mali ya musi na ingi kulichasia ni ithokoni ila kumila ivathukanyo kati wake na mume kati wa maundu angi mwaitono avicha kio chake ofisini wa kutetea kisia mwene mbiba musini wa Kitui vala visa wa ofisi huo waweta kanano ukutethesia mwaitu kukwata aki ayenda maofisa mosesei na makumunenge usesei wa kuyana wetikeno ni kanani chuki ofisini na ende nichulalamika ondo wa insecurity na kaola we kwacho na kuthuchovo ni kanako kwacho asiondo kukontekete na niko boete ni kanabisa ni kwa ni kutulikite na kukwata nite nai na nini thi na kita kinoza P3 na kituma polisi ya twa P3 lakini mutumia ndane so kwatu niwaweze kwete matele nyange mpya nikana chuka kisembete nikana nitukitethesya nikwandikia DCI nenge on bibi balwa nikana megishwa kana kwa Yesu ni aikoti ni kwata kisiacho na siani ana sicho naki nikana siano ile ni school kilando makwase nikana ikuya no mango yolau nitwele kwa twe mwamba ni kondo tethya ni sema onzo amani kwa kibetiki ko kundula ko bwana niko kwenda kwa chuma na ngili 50 kukathulani unu kwa boye kwiliani ile nikana kukwata ningenesa kuliana wo delivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo
Livoti yesu yetumanthini wa uthiumo wa mbeo mukuvi na ngosi wakana Mauvoo ange ende ndambete kuthi uthiumoni mautumani eli uno yasia Raila mantha kwiyuna eweka nde usio kwendea Kenyans ethiwane musio akethania na Uhuru aimie utetea miguna niki na indi usino utumani kwisela ile 3-9-1-5 namba ya utumani mukuvi watuma utumani bau ambia na ndito Mutongo TV na indi kaleko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official Dominic Munyoki yasia hapo Azimio tukalibaza Mauvoo ange ni mokete. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio ese 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na numanda omuntu ni manda mundu tutoa noshia single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesiwa yesu ida wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi Mukamba ni wese uima ni udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciena uthu mwene waku nituitama ukipathukanio ta typhoid ndetema amoeba bio ulcers kwalwa ni malenyu na arthritis kulea kusia kukosa bina wa kiume mauma kikonde asthma mauma mitambo fibroids sukali na mauangi nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku Kibwezi Makendo na Kabati wakeli twithe wa Mombasa Kathonzoeni Nunguni na Zombe wakatatu twithe wa Matuu Mwingi na Matiliku wakana twithe wa Kitui Emali Seikuru na Ikanga wakatano twithe wa wote Kasikia Utala na Voi wathanthatu twithe wa Ilobi Mulolongo Kambu Mutomo na Chuso tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile 333 kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Sylvia Maisa na insurance. When you receive valua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua uu, wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu ukwata wasio. Ikithia ni wakwata valua wa insurance dhini wa mithana miongo 3 wamina kwikiwa wiwa na kampuni ya insurance. Soma na uthielewa. Kwata insurance no kana kuikithia maundu mesawa. Yu ni wamanya. Uvo uu atakuwa kuni Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Kalibu niende na kuumanyithia maonanio ma uimi kauntini ya Mombasa makatwiwa matuko 3 nginya matuko 10 mwezi wa kenda mwaka huu ene yanda kivathukanio makwatianite kwa ilia maonanio na halama vanite kusomethia ene nthi maundu kivathukanio nikana kwa ilia ukwati wa nthi o pamwe na ukwati wo obisa munene wa maonanio va Kenya Bertram Muthoka ni waweta kana ni makwatianite na ene yanda manthi cianza na hala makwikwatiwa kufika maonanio ni tanzia ya kumanda ndonyo ya siendo cia Kenya nthi cianza ni kana kukelia aimi na atandithia kivathukanio. Angelina Mose na ilivoti.
Nene mkomani show Grand Va kaunti ya Mombasa muthoka niwo wetakana ni makwatianite na mevia kivuthuka nyota Kenya Ports Authority, Kenya Coast Guard, Kenya Maritime Authority katiwa mevia ingi ni kana mavikie kwa ile mawona ni mwaka huu kwa kiwango kinene. Na kwena nandu ala tuminie kuona umuthi na andu ala tienda kuthukuma imwe na andu ala tiende na kwika mipango imwe pe andu ma Kenya Ports Authority, pe andu ma Kenya Maritime Authority, pe andu ma Kenya Coast Guards Authority, tina andu ma Coast Development Authority na alangi onthe ala meku katika musio wa Mombasa ni twetha na uneni mwingi na ni twanena na twetikilana undu twaile kuthimbe nikenda tuthone usovia show ino ya Mombasa ikethe isho nene na ithe ine nange ku show ila ingi twikite ona ila tunekite kana katika mwaka usu unathelile. Chelolkana cha show ya Mombasa mwaka uni kukilia uimi na utanadhia ni kana kukilia na kwa ilia ukwati. Muthoka weta kana mawona ni makavikie kumia mavundi sema technology kui aimi na atanadhia ni kana mavikie kuyukilia ki ukwati. Na mipango ila ikite tuende na utapia andu. Katika show ino yukite na mithenya yayo na sindu ila makoka kuona na sindu ila makoka kwithia sindu cia technology sindu ila new nikenda mwemi na mundu kuna biashara oke kosa sindu ila new oke usoma sindu ila nzeo nikenda asioka biashara ni yake mundu lo ima mundani mundu lo itha na biashara ila witha nayo sindu ila kosa na sindu ila tona usoma akasieke biashara ni ila wika nikenda tukelie ukwati wa andu maitu na tiende yana kuongela profit bingi kwa andu maitu alame kuna biashara. Lakini sisi upande wa hapa pwani tumengangana sana, tuko katika groups za different farmers ambao tunawangangania na tuna make arrangements kwamba Department of Agriculture wanazungumza na hawa farmers kuwaelimisha kwa hiyo mimea ambao mnasema, na from there tukishapanda hivi vitu tutafanya nini. Sasa hiyo ndio sasa tunazungumza na waziri wa agriculture Madam Kibibi aangalie value addition ya hizi mimea tutafanya nini. Wanawiyo vome vya kivadhuka nyukuma ndesi andani idhoke jundini wa mawona ni ni kanama ukekuona ni utuika uo ula ukaidhwa wivu senene kwendi ya Kenya kukwatia ni anande ini kana kumanza ndonyo siya sindo siya vandi ya Kenya ndesi anza ni kana kwa chuvikie kukilwa. Nituithetu rinena na ndesi anza nundu wa kwenda moke kwitha na itu show ni wa Mombasa tuneneta na andu ma Tanzania tuneneta na andu ma Uganda andu ma Burundi na onde katika block weso na Sudan na Southern Sudan na imetuite kana nimekuka kuona ni show na kuona ni sindu sio katika show ino itu ya Mombasa na tuinene ya kiu nitisia itie katika ndesi ya Europe asati neneta Paris na Holland nikenda ndo asitone kwitha ingi namo katika show ino nikenda tuke kuonania sindu ila titona kunya ku Kenya tikatwa nthini isu na titona kunena ingi na ma port nikenda matone kwikia mikakati miseo ya kutransport kana kutwa masawa asu nthini isu na thoa winthi nikenda besa ila mbingi isioke mwimine. Maundu ma usese ni maili tuku ikithekana kila mwana nthi eusuvio ni vala ene nthi makulu mavikie kuimila kwa wingi ni kana kukwata mavundi sio kivadhukanio. Show ino ni kwitha inene ni kwitha yenzeo yena sindu bingi cia kuonania nitubangite mipango yonthe ona ya security nikenda mundu lo kuka kuonthe ethe mweani na tina kindu kila kindu cha kila mundu na fanfare nitietete ciana nundu wa 4K clubs young farmers nikenda tiende na kuthuthia ciana ici tu na nziawa ino yende na kwendewa ni kuima na yonekana yonepata wa kuima nikenda tiende mbe tikethe titona kusustain wimi ulati na guo na production nikenda nthino wemi na sindu ile ingi cionthe ikaendene sa twimukulie nyuonthe baitwa anu me Mombasa anu me Ilobi anu me Kitale na katika county cionthe cia Mombasa na nthino yonthe muke ithionthe tuke kusoma sindu ila twikutha tuyonania na iyonanwa katika show ino yitu ya Mombasa. Ingi muthoka nukuwetekana exhibitors mwaka huu ni makuikwatiwe kwithwa me aingi nthini wa show ya mwaka huu va kauntini ya Mombasa. Exhibitors na sisia kuambia matuku momunthi te matuku miongweli na eli tisiaiti miongweli na eli umuthi na sia kana tena exhibitors miongo na tano te matuku asu amwe mwaka mupetu mai andu exhibitors miongo 35 te bai binda ya show ya Mombasa ya last year taina exhibitors ya na jemwe na miongo 5 focus yitu ni maana eli na miongo 5 na katika undu trend na trend ila yende onaiti uthimana atatu na nikwitha kwose kwa huku mini undu exhibitor maingi bete ni wotu kwitha na sindu bingi niyo cia kuonania.
ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ene ndi wodi ni awaita mwingi akati ni makulo kuseuvya ikundi itanzemwe ya kutetheka na milati ya serikali na kwiyukilia kimikalile ni ukule wake MCA wa wodi Joseph Kasongi na ula wanena useni wa mutwawe wa kabinaka kuvyungwa mungeto wala ingi wenda ene ndi makwatane na kwikonya na uimi wa konyithya na uimi wa nzuki Lina Musangi na ilivoti. Ni mulati wa mungeto usini una ula wenguwa muvea wa unyithia wa mionda kaunti ya Kitui ula wa minone ngele nilo kuye nenze muthenya wa suo une na itina wa iseso MCA wa wodi ya waita Joseph Kasongi ni waweza kana mulati una uthi kumatele senenze na mono aimikisioni ki ona area Vilingi ya Kitui County contractors ni mende ya kutoa sites una wito wa waita ward we na approximately 1 million kwa kioni cho kila kia waditwe this project na project ino ni kutethia andu ma waita muno kwa ino tutunge angava na mubea na muradi wake bu nondu muradi umite katika docket yesu ya irrigation ni utethia andu maitu kubanda mboka na wemiula wonze wikawa beke bu na ininge no utethia ona indo na area eno ndo twandithi na katika kila kiema kitu acha endoi andu mako ni maneka miatu na nzoki se survive yakula kwekibu na metela area na eno ndo muradi wake kuna kibu kia sioka netina upstream kithio sovya munanda usitweta sand dam na nzoki isu cia mina kwithwa kwani kibu na metela area ukibanzoke kuondu kethwa na mo Kasongi ni wawaita kana misimbe wa maana 350 tamea utetheka ni mulati uu na ula mwako wa uwa ile kuambiswa chumwani tuendete and population ando gilita to uno ni mese karibu households maana 3 kana 350 just by approximating kwa utu ya tanu muno na nyeta mheshimiwa wa area eno gavana ni wambe kanesa nondo ni wakule enenze ama kwatana na kulika ikundini kithitoni kia utetheka na miradi inge ni kenda kwiyukile kimikalile tandwa ngina wa Gideon ni mwanenzi na ula weta kana nimeukwatana na kulika ikundini kithitoni kia kwikonia na uimi tika area ndithi twamino kwata kibuge kane waita ward nitukumba ni ikundini kuondwa kubanda mboka na chukwetha mbogizu twavanda ta ikundini chatukiria na nitwethiwa ni ikundini kwethwa ni ikundio ini chikwatire kutethwa na ithita ndithi twina ikundi kane waita ward ni ikundi leche boni nini ni kwetha tunathina muno akibu lakini la tumino kwata muradi uno akibu ni kwatia kana nitukwetha twina ikundi na nitukukila kimaendeleo na nitukwetha twaendea muno ki ukwati ninde toilese kiwa vinya ni muhimu mwanzo kikuma wodini ina ula waweta kana mulati uta ukwati ambao uimi u wa ukiwanzuki kwizela wimine wa nzuki nondo ila tutena kiwutwe na challenges mbingi sia kwizela miatuni itu kudhamwa ni nduti kudhamwa nesi nduta tanze ibinda yani ni ya kiangazi nondo kwa bikia binda yuni zetu asina madina maingi muno ni wa kudia mheshimiwa Malombe arende na kutuza poti muno watauni wakule serikali ya kaunti Kitui vikia na kuwa manzi aimi ama soko mauki o wanzuki tuina binozwa bloka kututumia nae kwizela uki witu nituketha uki mwingi muno kimani kikia endui kuunaza izuni ya ele main project yitu katika area eno ya wimi wanzuki ondo aikundila tukwenda kusobya withie ni wethia o tukwata kwoko muno nundo nitwakwata kibu kwa uni tukusobya ikundi bingi na ni tukwetha tukwenda kutethwa niwe kwizela kubandani kwa mboka na tukwetha nitukwenda kusomethwa muno ndu wa wimi muno nundu nitwakwata twakwata kibu cha kwanya kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya waita mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Munini wa County Commissioner Embu ya Yulu William Owino ni mambulakana vena maofisa amwe maserikali miokwatia na atwi na those manzovi mbatane ainene ofisini kwake Owino nuwetie kana itina wa kukwata nzovi mbatane kilavu kimwe weekend wa unovetie amwe maofisa ala
mana nengetwe uya wa kuokitana na nzobi ni mana atele ise mwene kilavu kiu kuveta nzobi isu nthuku na kwikea ila yetikilitwe. Kuna pombe haramu tulishika kule upande wa Sabangarini huko Kibugu, hiyo area weekend, lakini baada ya kushika tulitarajia watu wa Kenya Revenue Authority waje watusaidie Jumatatu kudhibitisha, lakini kwa ukora fulani washikadau wengine wakaungana na wenye mabaa wakakuja wakabadilisha zile pombe. Sasa wanakearea wakija wanapata tayari ni halali. Sasa tukiwa tunafanya mchezo kama huo hatutasonga mbali. Nilivyosema, lalama letu ni kwamba kidogo wanafika pale zile stakabadhi ambazo zimepelekwa linakuwa poked na the justice system, ambapo sasa inaonekana kwamba kidogo wanaachiliwa. Siku 3 tayari watu 12 tayari tumewashika, wengine wamepelekwa kotini, kama wale wameshikwa leo ni wengi zaidi, actually zaidi wa 20, because Jumatatu kulikuwa na several watu wa bangi kutoka Kibugu walipelekwa, watu 6 walitoka hapa ambao walishikwa over the weekend, from Friday, weekend, Saturday, lakini bado watu tutachoka, tutaendelea. Ukiachiliwa tutakuja, bado tutakushika mpaka utawacha hiyo biashara mbaya. Munini wa President Rigathi Gachagua ni wombula kana serikali kwisila muvyani wake na andu nile kile silingi bilioni 16 katono muonza sia kutethesia andu ala ako siana ndiwa siana ila siumite mesini ila mbinye na andu ala mekalana mamutha memwanya milioni 1 kwisila muvangoni wa inua jamii. Mbesa hii ni sia kuma mwai wa 11 mwaka muvitu nginya mwai wa 3. Gachagua ayasya kana kila umwe akwata silingi ngili 16. The Kenya Kwanza administration remains committed to supporting the most vulnerable members in the society who deserve to live a dignified life. We continue to implement the cash transfer program, popularly known as Inua Jamii, which provides bi-monthly stipend to cushion beneficiaries from poverty and vulnerabilities. This is aimed at improving their livelihoods. Today, the government has released through the Ministry of Labour and Social Protection Kenya shillings 16,725,856 for payment to over 1 million beneficiaries enrolled in the Inua Jamii program. In addition, 11,185,000 will be paid as top-up for beneficiaries under the Nutrition Improvement through cash and health education complementary program. The total for both programs for the 4 cycles is 16,737,041. The funds will be credited to accounts of 1,072,226 Inua Jamii beneficiaries. Each beneficiary will receive Kenya shillings 16,000 to be paid in 2 tranches in June and July, being payment for 4 cycles, namely November to December 2022, which is about 4 billion, January to February 2023, another 4.1 billion, March to April, another 4.1 billion, and May to June, another 4.1 billion. The Inua Jamii brings together 3 cash transfer programs, namely the cash transfer to orphans and vulnerable children, older persons cash transfer program, and persons with severe disabilities cash transfer. The NICHE project combines social protection, nutrition, and child protection aspects in programming. The project is being piloted in 5 arid and semi-arid counties of Kitui, Kilifi, Marsabit, Turkana, and West Pokot. It targets Inua Jamii and Hunger Safety Net program households with children between 1 to 36 months and pregnant mothers. So far,
The project is supporting a total of 8,656 households. Na muthiani kana kitui cha nthi ya Germany va Kenya Sebastian Groth ni muthokia munene wa maminista Musalia Mudavadi ofisini kwake musini wa Ilovi. Ndongo ii ni ciananisia maundu ma kutumia utuika wa matuko kana technology kati wa nthi ya Kenya na Germany. Tanzie mwe kwa ile maundu meokonia maendeleo. Worldwide, but especially approach that you are now formalizing somehow, because there's a lot of things very enlightening. I also appreciated your speech because it is such a big challenge. 2 million people coming into our... Sithi wandataka miongo ina na itano cia Mauvoo ni kuona nyakana oyo ni saa inya na ndataka 15 ni muvea nondo wa kutambanya na kwa kumendana mbie Vilingi wa Mauvoo nginya na vikawa muvea kwa alama ndethesia kwa ilia mevo andiki maitu ma Mauvoo kuma ikonyoni inya cia nthi na va studio ni nake Sharon Ndinda ula waliula Mauvoo kwanzia ya meko ni twera saskithoku NZOMO ni kuendea kiuyo cha kwa ila twithiane isu ingi twekiwa yi.